بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Hurmatly musulman bir tuğanдар, bugünkü hutbabız şu adal aram tuğralı bolmoqçu. Бұл адал арам деген несе біздің жашауымызда бізді Құдайға жақындата тұрған, же болмаса арам қылсақ Алла Тағаладан тақыр алыстатып қоюға тұрған несе. Эми күнінде инсан екенбіз, жейбіз, ичебіз, кийинебіз, басабыз, турмуш жашауыбызды өткөрөбүз, бардығыбыз дүниеге мұқтаж екенбіз. Бирок ошо дүниені қандай жол менен табатабыз, ошо нерсеге ар бирибиз көңүл бурушубуз керек. Азыркы учурлардағы адамдарды карасаң, ар бирөө эле Kayaktan bolbosun adal bu, aram bu, ılgavay ile hepte vakça tavuş, ılgavay ile dünya tavuş menen uşunday bir alik bolgon zamanga gelip düştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde la ya'tiyenne alen nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Uşunday bir adamlardan başına uşunday bir vakit gelet. Adamlar özünün dünyönü, mal dünyönü kayaktan albatkanına göңүл burbay kalat degen. Biz oşonday zamanlardan üstünde yaşap atabız. Urmatlı bir tuğan, uşu nerseni dağı oşon zamandın üstünde yaşap atabız. Şıltoo kılbastan ar birimiz, ar bir tiş degen gükümlanıbızga, ar bir urtağan suğuzga, erten oşona adaldan jedik bi, aramdan jedik bi erten, жооп бере турган күнүндү Алла Таала месибизден чыгарбасын. Алым заттарыбыз алмалул харам дамарун ва нарун деген. Бу арамдан табылган мал дүнүйө adamды талкалоочу дейт. Бул дүнүйөдөгү жашоосун талкалоочу нерсе. Адамдар ойлошот экен, арамдан таап келип атам, тешигимди ушу менен бүтөймүн, жогумду ушу менен бар кылам деп адам кыска ою менен ошондо ойлонушу мүмкүн экен ушу кыска жашоодо. Бирок дамар дейт. Бул нерсе эмне? Арам мал сөзсүз талкалайт, кажериңди талкалайт. Кудай билет, мүмкүн ден соолугуңдан чыгат, мүмкүн бала бакыраңдан чыгат, мүмкүн дагы бир ыйык деп сезилген нерселериңден Алла Тааланын ыкмалары, биз Алланын кудурети менен эч убакытта кармашпайлы бир туугандар. Алланын ыкмасы менен, Алла менен күрөшөм, Алланын кудурети менен мен да күрөшүп коем деген адам Алла Тааланын приемдору, Алла Тааланын ыкмалары өтө күчтүү. Каягыңан чалып кандай кылып коет Кудай билет. Абанарун. Екінші нәрсе, арам мал бұл адамды тозоқ алып бара турган нәрсе дейт. Азыркы учурларда кейбирөөбүз уурулук менен жан баккандар бар. Кейбирөөлөр өзү бир жерде бирөөнүн колунда иштейт. Ишин так аткарбай, ошо жерде барбай, ошо жердин акысын бербей айлык алып жашагандар бар. Кейбирөөлөр күчүнө тиренип, зулумдук кылып, адамдарды тартып алып, адамдарды сыгып, адамдардын жүрөгүн коркутуп отуруп, ошондой арам нерсе менен жашаган бар. Кейбир соодагерлерибиз бар, алдап, адамдарды, товарларды ушинтип алдап сатып, өмүрү ушинтип туруп өткөргөн бар. Кейбирөөлөр бар, адамдардын акысын жеп, иштетип алып акысын бербей, же болбосо адамдардан тартып алып туруп, ошону жашоо кылып жашаган бар. Бардыгыбыз ойлонолу, урматтуу бир тууган, бул дүнүйөдө кеч эмес, тооба эшиктери дайыма ачык турат экен. Алла Таала пенделерим тооба кылып алсын, мен кечирейин деп Алла Таала кечиргенге дайын экен. Бирок ошого биз жүрөгүбүз, ыйманыбыз менен дайын болбой, эч убакта тооба кылбай, тооба кандай болуш керек? Тооба ошо кылган иштерден айрылыш керек. Андан кейін ошого өкүнүш керек. Үчүнчү нерсе, Аллахым ушу нерсеге кайтпайм деп туруп, чын ниеттен Алла Таалага сөз берүү менен тооба кабыл болот. Урматтуу бир тууган, ким адашпаган эч ким жок. Бардыгыбыз адашат экенбиз. Бир жерлерден ушундай кылып рызкыбызды топтоп жүргөн болсок, дароо бүгүнкү күндөн баштап мен тооба кылайын. Мындайын ушундай раззак болгон, бардыгынын рызкысын берип турган, ушундай курт кумурска көзүбүзгө көрүнбөгөн куртту дагы Алла Таала рызкыландырып аткан ушундай бир мээримдүү Аллахым жаратуучум бар. Мен тооба кылайын деп бүгүнкү күндөн өзүбүз жетектегенге, өзүбүздү тизгиндегенге аракетибизди кылалы.
Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de "Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tetaghaw fîhî feyahille aleykum ghadabi ve men yahlil aleyhi ghadabi faqad hava." Men silerge rızkılandırıp bergen rızkılardan siler jegile, al nersede çekten aşıp ketpegile. Silerde kimde çekten aşıp kete turgan bolsa menin açuum, menin karım oşonun üstünde bolat. Kimdin üstüne menin karım bolgon bolsa al tozoqa giret dep Allah subhanahu wa taala Kur'anda buyuruyor. Urmatlı bir tuğan, Allah Taala'nın çeyip koygon çeginen çıkpaganga ar biribis hareket kılışыбыз керек. Ema aram nerse emne kılat degende, aram nerse birinci jüröktü katırat degen. Jüröktü katuu kılıp taştaydı. Jürök katuu bolgondayin adam günöden de korkpay kalat. Adamdın uvalынан da korkpay kalat. Adam geleceğinden de korkpay kalat. İmandı alsıztandırıp yet degen. Adamlar tuğra arqı menen jaşap, tigini jeyip jaşap, meçitke dele gelişi mümkün. Namaz okusa dele jıgaştay bolup, orozo tutsa dele oşonday bir alsız bolup, uşunday avalga aylanat eken. Andan keyin aram nerse berekeni kaçırat degen. Urmatlı bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaysi neyse rızkını sorasa da Allah Teala rızkıma bereke ver, baldarıma bereke ver, ömürüme bereke ver dep daima bereke suraytele. Bereke bolsa, geçiki akça bolsa da Allah Teala berekeli kılıp koyat eken. Karasanız sizden uşu tapkan geçineke bir aylığınız menen adal, oşonun akısın berip jaşay turgan bolsanız Allah Teala ömürüңүzгө bereke ver, ömürüңүздү uzun. Den soğluğunuzda çın, baldarınızda baktırı, üyünüzde gülküge aylantıp koyat eken. Yok, aramdan top gelem desen, Kuday saktasın. Den soğluğu kançalagan adamlarda gördük. Milyondagan, milyarddagan akçası var adamlar. Kanday bir adamlar uşu korko turgan oğurlar menen, oşogo milyonların sarıpta oşonu toluktay albay jürgen adamlarda da gördük. Urmatlı bir toğan oşon üçün daima bereke kaçpasın deyli. Eger aram rızkı uşu rızkıdan bolgon berekeni kaçırat, andan keyin duvanın kabul boluşun tosup koyat degen. Eger aşkazanыбызга daima aram jey bere turgan bolsak, duvalarыбыз көтөрүлбөй, duvalarыбыз Allah'a kabul bolboy, duvanın kabul boluşu asman eşikleri jabılıp adam üçün asman eşikleri jabık bolup duvaları kabul bolboy kalat degen. Biz bardığımız bilebиz hadislerde aytılınat, uşudu saparda jürgen adamdın duaları kabul bolat dep. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste uşunday deydi. Bir adam uşunday alыс sapar alat. Saparında özü dene boyu çaң bolgon, çaşları uypalangan uşunday joloçuluk jüdөгөн avalda bolat. Al koldorun bir jerge gelip, koldorun jayıp, ya Rob, o Kudayım dep Allah Taala'dan surayt. Birok anın jegeni aram bolgon bolsa, içkeni aram bolgon bolsa, giygeni aram bolgon bolsa, aram nerse menen azıktangan bolsa, anın duası kanday kabul bolat degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Urmatlı bir tuğan, keybir uçurlarda aramdı jep alıp özübüzdü algabaylı, barıp alıp kayra ыйлап, kayra çıgıp urdap, kayra girip din degen oyunçuk emes. Bul nerse menen bolboyt eken. Eger duabız kabul bolsun desek, aramdan alыс bolалы. Oşol uçurlarda anan dualar kabul bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd degen ulu sahaba, ya Sa'd, at'ib mat'amak takun mustajabet da'va. Sen jegen tamagыңды adalda degen. Jegen tamagыңды, tapkan dünyöңdü daima adaldan tap, senin duaң kabul bola turgan dua bolsun dep Peygamberimiz osiyet kılgan. Salaf salihlerdi Peygamberimizni görgen sahabalardı, alardı görgen tabiinlerdi. Oşa ulu oşonday bir altın doğrularda jaşap ötken adamlarda göre turgan bolsak, aram nerseden jılan çayandı görgende kanday korkon bolsa, tağı oşonday korkot ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dagi üyüne gelet ele. Üyünde bir töşöktöründe mınday bir tal kurmal düşüp kalsa da oşonu anıktayt ele. Oşu sadakadan gelip kalgan jok bu. Çındap bizden ağım gekmenen gelip atkan nersevi dep turuvanan jeyt ele. Sadaka antkeni Peygamberimizдің urpağına sadakadan argimden mintip gelip kalgan o kattın bardığa aram bolat ele. Oşonu aybay taktayt ele. Abu Bakr radıyallahu anhu bir günü oturganda bir jigit gelip Abu Bakr radıyallahu anhu'ga kichine bir jegende kurma verdi.
Abu Bakr radıyallahu anh'ın baga açkalığı menen kiçine suğunu beygenden keyin mul kurmalar kayaktan degende jigit. Men jahiliyat uçurda İslamga kelelek uçurlarımda adamlarga göz açıktık kılat elem. Anan oşo göz açıktık kılıp жүрgöndө biröөгө göz açıktık kılıp bergen ekenmin. Azır oşonu estep oşondon akımda alıp kelip berdi degende Abu Bakr radıyallahu anh'ı kolun uşunda tamağına çeyin tıgıp oturup özünün gönün aylandırıp oturup içinde aşkazandın dagı bolgon nerseni sırtka çıkardı deydi. Oşol uçurlarda ya Abu Bakr emnele mınça janыңды kıynaysың emnege sen bilbey jeding o degende jok uşu söz üçün men janımды çıkarganга da dayar elem degen. Urmattуу bir tuğan uşunday okuyalarda uşunday boluptur dep ugup koyуу emес. Oşo nerse bizge okşogon adam kıldı, anı da ata törölgö, atadan eneden ele törölgön, bizge okşogon ele adamlar uşunu kıla albatabı, demek men da kılayın dep bardığыбыз buga hareketlenүүbüz zarıl bolot. İlgeri bir sahabanın jubayı, ayalı, ulu sahaba ayal daima kojoyunu, büyösü köçögө çıkıp baratkanda erteң menen darbazanın astında turup, o kojoyun sen ittaqillaha fina, sen bizden avalыбызdan Kudaydan korkun. فَاِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ. Sen eğer aram rızkı taap kele turgan bolsoň, biz tozokko çıdabayбыз. Biz azırkı kezde açkaçılıkka çıday berебиz. Sen aram rızkı taap kelbe, açkalıkka çıdaybыз. Birok aram nerse taap keltir oşonu jep ala turgan bolsoň, biz tozokko çıdabayбыз dep daima kojoyun uşuntu eskertçeken. Urmattуу bir tuğan emne üçün alar? Antkeni bekem iman bolgon, tozokko bolgon işenişleri tam toluk bolgon, tozokton korkuları, jannatka bolgon arzuları, Allah Taala'nı razı kılam degen nerseler жүрөгүндө tolo bolgon. Oşol uçurlarda özdörü açka bolgonuna karabay turup, açkalıkka sabır kılabız dep turup, uşunday nerselerde aytalgan ozdorundan çıkıp, oşonu jaşoosunda jaşay algan. Urmattуу bir tuğan biz dagı kızıgıp, Allah Taalam maga dagı oşonda güç kuvat ber. Men oşo ulular kanday tozokton korkon bolsa, tak oşonday korkoyun. Kanday beyişke arzu kılgan bolsa, men de oşonday arzu kılayın. Kanday özüңdün razılığına jetүүnü arzu kılgan bolsa, maga da oşonday ihlas ber dep Allah Taala'dan tileyli. Anan uşul uçurlarda adamlarda ar kanday bir oy payda boluşu mümkün. Kebireler ömür boyu adamlardan akısın jeyt, kebiri görüp kalabız. Uşunday menelle ömür boyu alek. Birok bay jaşayt, kımbat maşinelerde aydayt, üylör, eçele bularga kargış tiybeyt ko dep adamlarga şaytan tarabынан uşunday bir oy pikirler gelişi mümkün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İza ra'aytallaha yu'tir racula فَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى ظُلْمِهِ فَعْلَمَ أَنَّهُ istidraj degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir adam daim ele zulümdük kılıp, biröөнün akısın jep, birööden urdap, biröönü korkutup, haram nerse menen jaşap, birok daima şu nimattın üstünde jaşap жүрgөнün görgön bolsoň, Allah Taalaga dagı dele rızkı berip atkanын görgön bolsoň, sen bilip koygun al istidraj. İstidraj degen emne dese, tozokka adam düşüp, tozoktoğu avalı oğu öterden güçöy bergendi istidraj deydi. Üstü-üstüne tozoktoğu avalı ulamdan jaman bolgondan jaman bolup, naçarlagandan naçar kıynosu göböye bergen nerseni istidraj deydi. Oşonday adamды görseň, Allah Taala onu istidraj üçün berip atkandır dep turup, özüň toba kıl, aga sen kızıgıp ketpe deydi. Umar bin el-Hattab radıyallahu anhu uşunday bir okuyanı bizge taştap ketken aytıp, Haybar günü, Haybar degen bağı salgılaşu olgun. Oşo günü bir adam Peygamberimizin sahabalarından adamlar geletip, bir adamdı balança şehit boldu dep söylep kaldı deydi. Şehittin darajasın bilebiz urmattуу bir tuğan. Oşentip kalganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jok, men anın tozokta жүрgөнүn gördüm. Emne üçün tozokta degende, oşo soğuştan janagı kolga түшкөн buyumdardı, oljolordu bölüştürelekte bir göynök muşunday göynöktü alıp koygon üçün tozokta kuyup atkanын gördüm degen gördüңүздөр. Haram gördüңүz, anı bilbey adam degen çurka parvanı zulümdük kılıp alıp algan emes, alar жаңылып oşonu mümkün erterek alıp algan üçün ölüp ketse de men tozokko düşüp kalganын gördüm degen. Oşol uçurlarda dagı biri uşunday bir kepiç algan eken, bir keste çurkap kelip korkkandan bağı oşo söz tutkanda Peygamberimizin astına koygonda bul mına tozokton gelgen kepiç dep görsetken. Urmattуу bir tuğan,
билбей алып алганды, ушинтип шашылып бир нерсени кылып койгондун абалдары ушундай болуп атса, билип туруп адамдардын акысын жеп, билип туруп какшатып, билип туруп адамдарды ушундай нерсеге алып барып коюп атканыбыздын абалыбызды ар бирибиз ойлонолу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдын кыямат күнү адамдын кадамы ордунан жылбай турат деген 4 нерседен суралмайынча, биринчиси өмүрүңдү эмнеге өткөрдүң деп сурайт. Экинчиси жаштыгыңды кай тарапта өткөрдүң деп сурайт. Үчүнчүсү илимиңди, алган илимиң тууралуу эмне кыла алдың деп сурайт. Төртүнчүсү каяктан мал дүниөнү кажерден таптың, каяка короттуң деп сурайт деген. Бұл нерселерди урматтуу бир тууган бардыгыбыз элестетели. Башка нерселерден бир суроо болсо, тапкан дүниөбүздөн 2 суроо. Кайдан таптың, каяка иштеттиң. Туура кээ бирөөбүз адалдан таап алабыз, бирок арамга да иштетип атабыз. Карасаңыз да, адамга да арамга да иштетип коюшубуз мүмкүн экен. Бузукулукка да иштетип коюшубуз мүмкүн экен. Адалдан да тапканды билели, иштеткенде дагы Алла Таала ыраазы боло турган, үй бүлөбүздү бакканга, ата-эненин ыраазылыгын алганга, эл жердин, элдин курсагын тойгосконго, жетим жесирге садака бергенге, адамдарга жардам бергенге, бул нерселерге иштетели. Анан алып туруп үстүнө ысырап кылып, болбогон нерселерге иштеткенге дагы бул нерселердин сурагын бермейинче кадамың ордуңан жылбай тура бересиң дейт. Бардыгыбыз бул нерсени оюбуздан чыгарбайлы. Анан ушул учурларда кээ бирөөбүз азыркы кездерибизде жерлерин тартып алган, магазинин тартып алган, базарларда эптеп бир бечара канча жыл эмгек кылып, кичикей бир камок кылып койсо, аны келип тартып алган. Урматтуу бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу жерде кимде-ким бир зулумдук кылып, бир карыш жерди алган болсо, бир карыш жерди зулумдук кылып, ушинтип тартып алып, бирөөнүн акысын алып койгон болсо, ошо жердин 7 кабат жерине чейин мойнун аралат деген. Урматтуу бир тууган, бул нерселерден бардыгыбызды коркууну Кудай Таала насип кылсын. Кээ бирөөлөрүбүз паракорлук кылат экенбиз. Паракорлукту аалымдарыбыз паракор болгонду, пара берген адамды да, пара алган адамды да Алланын каргышы урсун дейт. Бардыгыбыз бул нерсе Алланын каргышы деген нерсе жаман. Алла Тааланын каргышы эгер чындап лаанаты келип кала турган болсо, оңбой калабыз. Пара бергенден да корколу, пара алгандан да корколу. Кудай Тааладан وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Кимде-ким Алла Тааладан чындап корко турган болсо, кандай кыйынчылык болбосун, ошо кыйынчылыктан чыгып кете турган жол көрсөтүп коет. Алла Таала жол кылып коет, аны ойлобогон жактан рызкыландырат деген. Биз ушуну унутпайлы. Биз пландап алабыз. Мындан бул жерден баланча акча келет, бу жерден айлыгым келет, бу жерде бир бизнесим бар. Бирок Алла Таала сен пландаган жерден, бир жерден рызкы бере турган болсо, сенин пландабаганыңан 100 жерден рызкы берерин да унутпайлы. Алла Таалага эгер чындап Алла Раззак, Алла рызкы Алланын мойнунда, Алла Таала мени таштабай жаратты, Алла Таала мээримдүү деген чыныгы иман болсо, сен пландаган бир жериң эмес, Алла Таала сен пландабаган 100 жерден рызкы берет. Урматтуу бир туугандар, рызкынын ушундай, эгер арам рызкы аралаша бере турган болсо, дуабыз кабыл болбой калат. Фираун деп билебиз, Муса алейхиссаламды кордогон ушундай бир падыша өткөн. Фираун деп падышаларды айткан. Бирок Муса алейхиссалам менен кармашкан Фираун эмес, андан мурунку фираундар Египет жергесинде келип тактыга отуруп, кичине адамдарга зулумдук кыла баштай турган болсо, адамдар бир дуа кылса, адамдарда такыбалык болгон экен, бир дуа кылса тез эле тактысынан ажырайт экен. Анан Муса алейхиссаламдын учурунда Фираун падышалыкка келет. Падышалыгын бергиси келбейт. Ошондо өзүнүн бир вазири, ушунда куу айлакер болгон вазири болот. Ошо менен кеңешип, мен тактымды узак мөөнөткө сакташты, узак мөөнөткө тактыда отурушту каалайм. Муну үчүн кантем дегенде, сен адамдардын кекиртегин булга деген экен. Же болбосо булар дуа кылып сени, дуасы кабыл болуп кетет булардыкы. Кекиртегин булгап кой, адамдардын дуасы кабыл болбой калсын деген учурда, ошондо Фираун бардык ошо мамлекетте жашаган адамдарга бирден ийнени хан сарайга алып келет экен. Миллиондогон ийне, ар бир киши ошентип бирден ийнени көтөрүп алып келе берет экен. Кийин канча бир күн өткөндөн кийин кайра ийнеңерди алып кеткиле дейт экен. Ошондо багы өзүнүн ийнесин тааныбайт эми ийне деген. Ар ким бири-биринин ийнесин алып барып тиккенден кийин
alardın kekirtegi bulgandı, başka biröөнүн iğnesi menen, kebireönükü çoң bolot, kebireönükü kiçigi bolot, emi oşonun ırazılığı jogaldı degen nerse çıkıp, oşonu menen tikken kiyimden tapkan akçalары kekirtekтерин bulgap, oşo menen dualары kabul bolboy, menin bagı handık, oşo padışalığı kança bir zulum kılıp, kança kan tökkөнгө çeyin ulangan. Urmattуу bir toğan, bu hikayalardan bardığımız bir neselerde özübüz misal kılıp çıkaralı. Allah Taalam bardığımızda özünün kengdigi menen rızkısına, Allah Taala'nın kudretine işine turgan kılsın. Kuday Taala jegen tamaktarыбызды adaldan kılsın. Allah Taalam biz götür albagan sınavlar menen sınavasın. Kudayın barыбызга jardamчы olsun bir rahmet.